gaafii dhiifama umrii rabbi sinaadeef galatti keessan illee jannata rabbi siniif haa godhu ammallee gaafii lamaan qaba gaafina sinii dhagoorta dhagayoo jira tufuuf gaafina ni qabu ni lammataa fakkeenyaaf amma nama yookiin nama fakkeenyaaf nama azzabee yookiin nama tokko daraaree nama kana yookiin namni yoo abaare karaa shari'aa kanarratti meeqame nama tokko fakkeenyaaf mootummaa amma fakkeenyaaf mootummaa yoo fudhanne fakkeenyaaf abaar nama tokko mootummaas tahee nama zaalima nama zallumu tokko yoo abaaraan karaa shari'aatti waan kana akkamitti shari'aan islaamaa akkamitti duraan dursee shari'aan islaamaa zulmii haraam goote nama miidhuus waan jedhe rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi unsur akhaaka zaaliman aw mazluuman jedhe obboleessa kee kanama miidhuus kamiidhamuus gargaariif kanama miidhuus harka qabdee gartee taayattaan nama miidhuu jirta zulmii dhiisiyattaan kamiidhamu ni gargaartaaf nama tokko gartee kanama miidhu sawaan kana kophaa taate mootummaa taate abaaruun ni dandeema rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi abaaree kaafira abaaree rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi abaaree jira bika gariitti illee bika gartee rabbiin dhoorkee gab gartee ni abaaran nama gartee nama zallamu ni abaaran nama zulmii gartee ofu abaaruu dandeema sigalu jiraami akkas akkas nagalu ayye halo ha ammallee gaafii sadaffaa maali wees netti dheeresse dheereessite kaa sadii uma gaafii ayye haamee gaafadhate gaafii sadiina ni qabu halo si dhageewu jira obboleessa si darban gaa odumaati haaloo jettu السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم شيخ لقاكم فيا ما قف يجرى الحمد لله قافين قبا ايه وكن يفاني بيجارة تنجرى تا هلا سلاقيو تنجرى تفوف أنا بيجارة تنجرى أنا نانو خيخانا مسكين ننجرو سغلي مسجدات اللي عندك ويش توزانا بياربا جرتا نانو خيخانا مسجين ننجرو سغلي مسجدان دغيس ورّي الرجي عرابي التنابس أوبسا كسوت أوبسا أيه تفوف ما يت تفوف يا تيغافدو أتواني جرتو سغلي غرتي مسجدان لين دغيو مسجين لين تورخي يخانا نجرو يكو جرت أوف ننجرو خوبان دلغا خوبان جرا صلاة ودا في دركا مغا بكما جكتو نمي مسلمات وجرت صلاة نسرت في دركا ما واجبا أذانون قبا خوباتي يعني أذانا كينيا ما شاء الله فتاتي هنغنو مامي في مسجد أكما يتتي مسجد ننجرو سغلي أذانات زندگيسو أكسيمي وبليس آيا ندگي فدو ندگي سامي مانتن eenin daga namni tokko yoo gartee magaalaa irraa fagoo azaana yoo dhageenye masgiinni yoo jirre wallahi suwaaba ajaa'ibaa qabda yoo azaanattee iqaammattee kophaa keessa laattee ajrii gartee nama gartee suwaaba nama gartee 50 suwaaba gartee 50 riwaayaa Abu Daawud irraa dubbatti kanaafuu namni gartee رئيتيس فكينيا جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بعد يا غير رئيتيس خباسا رئيتيس خباسا لونتيس خجزي أذان نجرتيجي أذانته خباسا يو صلاته أجري صلاة الجماعة أركتا تصوبي ده إيه ده قلت لي أكس هلا أي خا دقيسة إيه عملي قاعد تكلم كبا فكينيا بجوالن كبا جوال خنا برنامج أذانا كيا إنه كيو كمل لما برنامجني أذانا سمية دجي سموه تيوي في أذان الرجال مخافي مالي شفتي رجاسي بان إيه سيقله مخاجتا مالي شفتي رجاسي بان يوم القيامة أطول الناس أنقا يوم القيامة مؤذني قرتي
azaanu jechuudha. Hayyee gammas gaafin qaba. Fakkeenyaaf gisee qaama dhiqatte. Gisee qaama dhiqatte dhiyoo sana xiqqashoo mataa irratti irraa dhageetiin ture laabii irratti. Hayyee. Garuu amanuudhaan addanaa booditte. Yeroo qaama dhiqattee haate akkanatti salaatuun ni ta'a hin udaannetti. Qaama dhiqattee ati janaabdaarraa immoo akkanumatti oowwarraa qaama dhiqatte. Oowwarraa jechuuf jajjaramte osoo hin taane akkam. Qaama dhiqattee yoo yeroo hundaa namni qaama dhiqattee akkam salaat. na dhaggeeffadhu qaama dhiqattee yoo qaama kee kasaalaa na dhaggeeffadhu qaama dhiqattee yoo qaama kee kasaalaan tuqin salaatu dandeessa. Yoo qaama kee kasaalaa tuyte khilaafaa keessa jira udu'achuutu irra ahwata jee Useymin rahimahullah udu'achuutu irra gaarii si galee mima jiin kan dhagaysu waan hin jee dhagayse Ayyee. dhagayse mi waan hin jee Xiqqoo shaba.